Saluang ng luwag ng set. Yaki. Kaya ko. Sa bago. Ryan. Surprise. Yan, 2-0, Bangladesh. Ayan, 2-1, Bangladesh. Tabla, 2-all. Rahafal with number 17, Nancy. Second on the line.
Sabangan. Last 4 minutes sa ating first quarter. Yun, 6-2 Sabangan. Sabit. Sabagan out. Kaya naman 16. Sabangan. Foul. Foul number 28, Cruz. Foul number 13, Marcos. Red flag. Baleki. Ayun, 7-2. 7-2 in favor po iti Sabangan. 3 minutes and 10 seconds sa ating first quarter. Number 4, Ram. Hasta Marcos, Miller. Marcos, Saleh. Gala. Sabangan ball. Ayan, 9-2. 9-2 in favor po iti Sabangan. Ayan, back to the ball game. Ayan, Sir AJ Mayor, thank you po sa 5-star. Number 5. Last 2 minutes left sa ating first quarter. 9-2 in favor po iti Sabangan.
Ayan, Sir AJ Mayor. Maraming salamat po sa 5 star. God bless. Oops. Ayan. $13-3. Ayan. 13-3 in favor po kay Sabangan. Yun. 5-13 in favor po iti Sabangan. Last 50 seconds sa ating first quarter. Ayan. 15-5 in favor po kay Sabangan. 7-15 Sabangan. Ayan, end of the first quarter. 15-7 Sabangan. 16-7 in favor Sabangan. Shout out ka ni Baldo. Pero mic na ito eh. Ng automatic. Mamaya. Shout out ka ni Baldo. Baldugol. So ayan, second quarter na po tayo. 7-15 in favor po kay Sabangan. Yan, 16-7 Sabangan.
Number 12, Bernardino. Yun, 9-16. 9-16 in favor po si Sabangan. Number 10. Number 2 po ay Sabangan. 9-18 Sabangan. 9-20 Sabangan. Nine 21 Sabangan. 6 minutes and 42 sa ating second quarter. Two shots, remember medically. Pangulugan. Ayan, plus 1 point. Number 29. 10-21 Sabangan. Number 8. Joaquin. Foul on number 10. Red flag. Galilei. Ronaldinho. Anatish shot nyo. Di na mayabang umay agtuan. Agbuyod to uda ko doon. Anapulutan nyo Marbik. 21-10 in favor po ti Sabangan. 5 minutes 51 sa ating second quarter. Number 15. Number 15,
Pupulos kaanan. Ayaban tulog dakpis kayo kung nakadida mo yung ayaban. Ayun, plus 1 point Sabangan. 23-10 in favor po ti Sabangan. 5 minutes and 51 seconds sa ating second quarter. Number 1, Salvador. Yes, another 2 points. Iti Malaygi, 12-23 in favor of Sabangan. Avisa. Big pass radio na pasa. 12-25 Sabangan. Number 10. Salvador, number 1. Lamang kay mga rod, wag pay sukado na daklisan nyo. Kaanan. Di kay lamang riknan. Urela ko mapupulo dito sa bangan. Awan. 12-25 in favor po it sa bangan. 4 minutes and 56. Ayun, basket and foul. By number 3, Almario. 27-12. Second personal foul, number 20. Kaya uri lang kumamatay arud mo tanga pupulo. Di ba? Bernardino. Andusa. Almara. Ramagala. Oy. Ayun, 4 minutes and 20 seconds sa ating second quarter. 14-27 in favor po ti Sabangan. Ay, ala ako. Atay kay pailao. Naipalot sa dyan ulunan. Alwadan nyo anak ko. Makayayam kay pay na ma-injury kayo. 3 minutes and 37 sa ating second quarter. 29-14 Sabangan. Ano? Ayan na pa. Another 2 points sa Bangan. 31-14 Sabangan. 2 minutes and 35 sa ating second quarter.
33-17 Sabangan. 2 minutes and 15 seconds. Second quarter. There's a foul. Foul number 99. Sorry. Number 2 out and number 25. Sabangan out. Di ka mo may agkwa, kulay yon. Kibaga mga no da kulay ko nga kasdek ko. Kung may kagkulay, di ka mo umaya, nagkulay yon. Ayan, last 2 minutes sa ating second quarter. 18:33 Sabangan. Another 2 points Sabangan. 18:35 in favor po kay Sabangan. Number 12. Number 5. Back to number 1. Using the line. That's out. Ayan, 35-20. 35-20 Sabangan. 3 points, no good. 1 minute and 20 seconds sa ating second quarter. Number 9, Baksu. Offensive ball. On number 9. Time out. Gallego. Score. 35-20. In favor of Sabangan. La tuturo niyo at timang shot. Yeah, last 1 minute and 4 seconds sa ating second quarter. 20-35 Sabangan. Basta narawot ti pusit, nalaing nga pumugsit ko na. Len. Masaya na pa rin. Sumasak. Corpus. Dalaway. Skill. Lamay kay tumagkulay yun, ha? Christian Lasocano, shout out. Si Ka Jomar Dangsil, may kagkulay yon. Si Ka Warren Melendres, may kay tuwag kukulay yon. Kukwa, Samuron. Thank you. Yon, another 2 points sa Bangan. 41-22. 41-22 sa Bangan.
end of the second quarter. Datay mang kwaso nga yan nga natuno Score. 31-22 in Binulang. Sabanan. Like, ito galat ikulot po sa tay kanda ko. Uray kuwa. Sa mga basket. Ayan, magsisimula na po tayo ngayon sa third quarter of the game. Bola iti. Ayan, change court. Bola apo iti balaygi. Ryan Spindler. Pushing out. Barang umanay pa dati baterya ko low batakon. Anan. Sarsarili kang anak ko. Inayadin nyo. Makayayap kay Pai. 15. Two shots. One number 10, no seven. That's it. Love. Sumagot. Dalawan ng bola. Brazil. German. 23-41 sa Bangan. Singapore. Number 12, pass to number 9, pass to number 17, 10 seconds to shoot. Pass that. Ayan, 23-43 Bainte, Tibakot sa Bangan. Another 2 points, Balaygi. 43-25 sa Bangan. Ryan. School. Number 12, Number 29, Sabaman.
Ayan, Sir AJ Mayor, maraming salamat po sa 5 star. Ayan, 45-25. Sabangan. 5 minutes and 30 seconds sa ating third quarter. Number 47-25. Sabangan. Thank you for coming. Number 10, basket, number 2. Number 9, Yun, another 2 points. Balaygi, 29-47 in favor of Sabangan. 3 minutes and 40 seconds sa ating third quarter. and the shoe. Yeah. 47-32 Sabangan. Just scored 32-37 in favor of Sabangan. Ayan, plus 1 point. Balaygi.
And again, number 10. 47-34 in favor of Sabangan. Ayan, 49-36 in favor po ni Sabangan. Basket. Ayan, thank you sa 5-star Jerry Joshua Yasay Aviso. Thank you very much. 49-37 favor po ni Sabangan. 1 minute and 29 seconds sa ating third quarter. Basket. Ayan, Jerry Joshua Yasay Aviso. Maraming salamat, Adeng, sa 5-star. Ayan, 50-37 in favor po ni Sabangan. 29. Foul number 10. Pada na pula. Foul number 22. Welcome. Good shot. Number 10. Rosetta. Last 56 seconds. Yun, basket. 51-40. Ayan, 51-40. In favor of Sabangan.
22, Roca. Angeles. Foul. Foul number 39. Foul. Angeles. Last 20 seconds sa ating third quarter. 40-53 Sabangan. 15 seconds. That's 10 seconds. That's 10 seconds. That's 5. That's 55-40. End of the third quarter. 55-40 Sabangan. 55, 50 in favor of Santana. Ayan. Last quarter na po. Last quarter. Number 10, number 55-42 Sabangan. 13. Ayan, 13 tiba o 13. Ayan, basket and a foul. Number 9. Very shot. Number 10. Salvador.
Sabangan. Number 5. Ayan, 44-57 Sabangan. Last 6 minutes left sa ating last quarter. Number 1. Number 1, number 1. Bakal. Bakal Kenny. Marvin Brown. Henry. Mercedes. Henry. Ayan, 46-57 in favor 40 Sabangan. Sabangan score 15 seconds. 46 in favor of Sabangan. Ayan, 47-57. 10-point lead. Another 2 points Sabangan. 47-59. 12-point lead. It is Sabangan. For me, 20 seconds. Last quarter. Another 2 points Sabangan. 47-61. Sabangan.
That's number 88. Number 88, blue and red. Ayun, 50-61 Sabangan. Last 4 minutes left. Last quarter. Number 17. Benson Powell. And number 17. Number 98. Ram. Number 98. Call number 5, Lara. Number 5, call number 10, Lucky. Ayun, 3 minutes and 22 seconds sa ating last quarter. 61-50 in favor po ng Sabangan. At reviewing the Sir Alvin Biblia ng Barangay Kapularan, Bito Bumbanay. Ayun, 52-61 in favor po ng Sabangan. Last 3 minutes left sa ating last quarter. Number 5, number 17, number 88. Sabangan. Ayan, 2 minutes and 48 seconds sa last quarter. 61-52 in favor of Sabangan. Number 1, Salvador.
...61-54 in favor pa rin sa Bangan. Last 2 minutes left sa ating last quarter. Plus 1 point. (61-55) sa Bangan. 1 minute and 49 seconds sa ating last quarter. versus Barato. Barangay Mario Chan versus Martin. Independent Santa Cruz versus Cruz. Last 1 minute left sa ating last quarter. 55-61 in favor po EP sa Bangan. Salvador, Rocky, Abisa,
Sabangan. 63-55. Number 2 on the line. Foul number 10. Ayan, Jane, maraming salamat sa 50 star. Last 45 seconds left sa ating last quarter. 63-55 sa Bangan. That's 51 seconds. $57-63 sa Bangan. Last 25 seconds. 92 points. That's 22 seconds. Ayan, shout out daw kay John Joshua Yunador Guerrero Canier. John Ray. From Gira Joshua Aviso. Ayan, 67-57. 67-57, 10-point lead sa Bangan. Daniel Malaca, shout out. And the main event, Santa Cruz versus Purpose. Ayan, last 16 seconds. 67-57, 10-point lead sa Bangan.
Awan nangabak lang. Nung may shoot na dito, nangabak na dito nag-plus 10. Oh! Ayan, 68-57. Sabangan. Ayan, congratulations Sabangan. 68-57. Oh. 68-57. Nangabak ti Sabangan pati pusta.